Salam, selamat pagi Bapak Inang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus. May maijalohita rigapan sigano pari bata bani panurang sugot nerion. Pasadahita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senau kuriatas. Na kuriatas piham Tuhan dohor doham bani haganup halak. Namar dilo-dilo bani kuran mo nama pasin. Bani panurang suguton pero kanami manowot ilobe-lobemu martonggo mangodoskon golo kanamo ase marhiti hatamu am tongtong na manorangi apa pikiran nami ase sa ganjang nyarion tetap mahanami mardalan ibagas saroso di hurmu jan ibagas malas nyuhur makurjahon horja nami sigano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami calam rapakon tonggo nami. Amin. Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapin na siyang marianan bani panurang sugot nyarion naboy isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panurang sugot nyarion Senin tanggal 5 September tahun 2022 aima tersurat bani buku Efesus bindu onom ayat 10 nama katahon senon ambahni ai lambin marguguh manasyam ibagas Tuhanin apa ibagas guguh ni kuasa ni kita ganupan Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo ipardiete hita guluh taon gati tumang dotene anggo ipausi kita songon batre na ipake ratene rodokah ni lambin rogalek ni janah radohomani gabe batre nasoak totu sonah ase batre boy tetap cas janah boy tetap marguguh maningon adong dotene ibere panorang hubani batre ai ase edisi marhitibah atape icas ase mulak use guguh ni batre ai usi sonai do humani age udah ni apostel Petrus bani panorang icia hubani kure Efesus ase lambin marguguh makuriain ibagas Tuhan apa ibagas guguh ni kuasani toto nagabi sukun bata ai ma mase udah ni Paulus hubani kuriain ase kuriain pe lambin marguguh ma ibagas Tuhan halani Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus maningon do hape ni isa dari hita anggo iposih maguluh taon songon sada parporangan bui tumang do tene naboy mambain hita gabe galek bodo ay mambain gabe galek sanggah yatan pemerintah ma naik harga ni BBM bodo goma gabe galek anggo suan-suanan na ijumata lang paryama songonan yarap konta bodo homa gabe galek halani pernaboritan bani akulata jana bodo homa gabe galek halani bagini na masa ibagas perguluhanta sigano pari ay maase Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lambin marguguh manasyam ibagas Tuhan sial patakaskon hubata ibagas perguluhan taon poriniya ahape tongon ay ibagas perguluhan taon nasihol ihorjahon hita nasihol iparayak kita porini PHP ni ibaguguh-guguh kita porini PHP usahon hita ase marguguh kita lang tarbahin hita tene guguh na dong bata ase ibagas makorjahon na madeyar maparayak na madeyar lang kapeni marhitihuni guguh na dong bata tapi marhitihuni guguh na humbani Tuhan na bata ay maase guguh ta ibagas Tuhan apa
Tuhan na mapargugoy hita. Sonay do tungon tene, asibuy hita, totap. Mardalan ibagas harosu ni naibata. Jana lampita marguguh kita ibagas Tuhan in. Tapi marguguh do humani hita. Ibagas kuasa ni naibata. Masih sonay ba penang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo na parlobe no kanaya isubut marguguh kita ibagas Tuhan na mararti. Guguh ta marharohan humbani Tuhan, jana pangurupyon ta marharohan humbani Tuhan. Toto sonay do humani sang kaguguh ta marharohan humbani guguh ni kuasa ni naibata. Ahado ay kuasa ni naibata. Naidopa kon hita ni jalon hita ibagas parguluhan taon. Ay ma kuasa ni naibata na manopalangit pa kon tanokon. Artini ay guguh ni kuasa ni naibata na manopalangit pa kon tanoon. Talupdo ajam konon ta kumani. Ibagas parguluhan ta sigano pari. Asito tap jupahan malas niuhur hita. Jana taritopi hita. Sura-sura ni sibolis na boy parsidahon parguluhan ta. Jana kuasa ni naibata naman ramot kon langit pa kon tanoon humbani hasedaon. Sonay mahumani kuasa ni naibata patut do nagabi pangundingion bata atape nagabi batar-batar bata. Ibagas naman do pakon bagi-bagi ni hamaholon. Sonay agi parlajuan ibagas 10 taon. Ase ibagas sa ganjang niya riyon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sangga totap martengir niuhur kita. Diyan ang mga jamkon guguh ni naibata kita. Ando harma labin marguguh mahumani kita. Ibagas sa ganupan horja na madiar. Diyan labin marguguh mahumani kita. Laho patalarhon holong ni naibata marhitihon ni horjata sigano pari. Amen. Martonggo makita. Ham Tuhan na bata bapa nami parholong ate baka. Terima kasih mabani hatamu na mapasingin. Nadop manorangi uhur apa pikiran nami. Ase ajari ham matongtong hanami bapa. Ase labin mga hapkon guguh na kumbamu. Na maningon iajam kon hanami. Ibagas ganupan pargulmito di guluh nami. Jana guguh ni kuasa muin. Nadok manjadihon. Manapalangit pa kontanohon. Ay matongtong Tuhan. Nagabi batar-batar yanan pangundiyon bang pangundingiyon nami. Ase tongtong bani horja nami sigano pari. Tarbahen hanamiin. Bahin hasangapon ni kuranmu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapa kontonggo namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tondoy na pasing ma. Namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras ba't tagunupan. Bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam marian bani panurang sugot nerion. Anduhar metene sa ganjang nerion. Totap kita ibagas malas niuhur, manlahoy horjata sigano pari, marhasoman, guguh na kumbani na bata, ayma, guguh ni kuasani na marhorja ibagas kita. Shalom.